Manda kajan met ki pulit kanong po police station kilalet ban kemno yawe bre ublatip kumu raju badu batre haka Sharma Hotel kebedan haksnong air pakon Ribhoi district kata kadai halor ka jingsu bajur bawla dukti haban penyap yawe bre ublatip kerteng kumu kermen lingdo nonglat basyong basa haksnong air pakon ka jinglet kem ki pulit yaute uraju kadai halor ka jingjia ka belajia hanin kesingsa jan hakapor prabaje e janmet hakaba ki riupat ba nakate kesnong kilap yakamet jung ba kermen lengdo kebatia lengtar happening ke jing place nam hakawe ke surok snong kabran hakapo kate kesnong kibreu hakesnong air pakon haba kilap yakamet jung tu orang ba kebatia lengdar hasurok snong bat kilap beladon ki dakmong hagi benta ka kli jan skor harkat ke jing place nam kilapen kitno marmari utu orang ba civil hospital nongpo henry haba utu orang ba ulapoi hajaka sumar lapen bena bautu orang ba ulah khladno na bajur pelat kejing mensau halor kete kejing jia ki pelet kila rakno syathanat yau bar jela ulah tip kum raju bar botre hapo ka Sharma Hotel kepadan hapo kete kesnong halor kejing syak suba don keti hak kete kam bar hakaju kopor ki bahying jung tu orang ba kladep ban ujor ejahar hanong po police station jing tip jong ngatip tang kata ba iwan khot ibalung nongrum isya ya khot balung kan jad nongrum te ong ba kurman ulat tia ang te tu pang ne ulong gumno ong ta te ngasuan mare la kawan mare ang ta wan pek te don lang bat uhi hang ne te nganda ngakli ka kli jong ka kli ka kejat ka phai sene ka kli sate te ka khamat ka phai sene ka khamat jong te ngakli penki ka kli la su jam satu dakasnam sudah si kanega siliang ka ngap dap dakasnam sudah te yang tu pada sipang kila poi kena senong te kila ya rakno kena senong hi thep ha kali jong rong ba senong te alam senong po kitam se possible hoi possible tapi sak matai kong gahak kanung beji e ngana ka kong ni ka baji te imat praduna bro ladon pi ladon praduna udah mehe yang kun jong ka para jong nengkong sape tentang daga sostik ke krau hak bari de kene ke jinjia ke ba mentang sni ke jinjia kalong ke ba nadu menit pra beje pra lala tip ya kene na ki khulong sungstong ke ba pentip sini ba kilap ya ga jinjia ba mensawang ne ti nila penkit ya ki ya i syahadu syah hospital ila dalam poy hospital ti ila dekut mensim no ti hidap daga sosik ka bakrau ba daga jinjia kum ka daga jinjia ngepat jolap meno kadiru kasin kemlingkong bangat kum kini ki jajingjia ki bejawan jia ka stong jongi ti nakaliang jongi ka dar bastong hi ba pawe niskokhia bat hidap daga jing skau kendit nadu menhenin menmet ngilaya lek jawan hai bade ber jing dong kam di nilai kendut ya ki try yang na klina ilok chang iro ki medan kano ka jing ya bakla na ka jing don taw benno ke ngilap ya i ba jingkeli jongi iro ngilap ba dan hangne halenti nalu janmet bat hadu kesni jing hadu ka minute ka ba ja te na kaliang jongi men stam ngila lek ban bu na ka FIR police station te hadin kat to kat nepor ngayo ke jing tip na nai doktor leng ba daga jing request tang police department ang ban pendap na mentakas ngi ka postmortem te yo haban rifar na habra na silang tang bangin yo ban pendap kan mentakas ngi te hadu mentaru dengi pat yo ka kubor ka babyang ka batikna dengi sutip ba ke jing pentip kalong ba mentakas ngi rom la ban pendap yo hadu la sai kendai spawuje dengi nagaleng dar bersnong iskokia bangi kerpat ro ya ka police department ba kan lek kamplay hawe de bat kini ka jingjia ma bakin wat sebut ka basai nomor nagaleng jongi ka snang ro yimtip hanorkum iklat nomor ba da suur ma nomor we te hadu bandayap te impat jusem te yodan kano ka jing suba yano nagaleng jongi dorbas nang yimdan nte ni suyan isanya abit ka police department banle ya ka badan kam te ngengej skam ba ka kam kan lang ka bayaj nanti angkatan nagaleng jongi ka baros no
Hadin bangi labu ika FIR inang sumit na tanat mentaru ke nagaliang jong police department ke kila siam ya ka sinjam jaki ba kila wan inquiry sini de ngi ba karon kajing elat kaya kapor kali kawan jongi ngiran tanan ke ki osi nang tai pat kila poe sini de ngi pat ikan du mak mentah de kajubab kalau ka ba ngi pat yo ya ka basai te ka kam kanang ya sekmat nagaliang ka dor baris nong hi nang ni sekmat kumbang la ong men sekmat ba kadi kadi jinjak sen ke benengkong kinang ni sekmat ni kerpan ya kinong song lagadan kanu ke jinjang ni kwa ba ni pentip khamha bangin yo menuat ka sabut ka babyang lagadan kanu ke jinjang sosri kumbang lagi asngo na kitrayeng de nagaliang jong ka dor baris nong ngila sokia ba ngila sokendit de nagaliang dor baris nong ini song perkat kam mentai bangin le ya ka badan kam bangin ya sekmat kam ba knang bangin yo ya jingtip ka bat kena kadau ka ba ke benengkong ka ba men hen jenmet ni yo kubor na doktor ba kan pus mertem na saya mestam de ndangi lalik men mestam pan yang bom doktor daga na kada jing bom doktor dina kaliang kulit wilayah kan mene ki officer disat ki ong ba rasi selong kang ban yo berpendak mentak kasni de hadu mentar ni pat yo ya ka statement ka babyang teki la nem la ban lek mentak kasni ban ong na kaliang jongi la ban lek mentak kasni na kaliang jonga orang basnong ngam la ban kerja kata pengi filenti baik ka ek ma nila IT sega ka an ka bar ka an kan aya jadi tip ka bakam nya sengi kinong yalam senang ro kang manila man pensai Aku beri ke jing sisai ke bangi osngo nak liang jong ke jing kesam kidan ke suspicion nak benta itu beriau bagilah jar kerteng Henry nak liang jong ke senang ni osngo ke kerteng ke jong u nyimpat lapat pensisa na udai Henry ni apa je ke ba police department kan sim ke statement ke babyang lekin tip dikena udai UBUC balik ni kam kan dia ketika cincin akhir dia bau urhab Henry wala kataru ni ba kila ay ka FIR po tanan bagong juru akan adu benta 4 dak ke postmortem ke bakili nak hospital tinggal skam ba ke bapaka kan syai kan dia ka postmortem begini airport bagong juru la yo statement ke bapaka na police department kenang ba kenam sa umdum haka beje bikin ke cincin kani hi skam ba baru akan nong ki bayai bayai nanti dak bangi ai ke ai dengan kamu